Mına bir tuğanımız uşul uydu sattı. Mına sanap aldı. Kançaga? 122 mingga sattık. 122 mingga aldыңыздар. Ekini tuğdu. Ekini tuğdu. 14 litr süt garantiya. Mına 14. Oho. Mına tuğanlar 14 litr sütü menen garantiya. Algan adamga buyursun. Alып барып аткан адамга да денсаулык берсин. Рахмат. Докту келип тартып аткан. Рахмат. Мына туғандар мына ушул жерден жаңы эле эжем уйду алды. Байкем, ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Канчага алдыңыз ушул уйду? 120 болдубу? Буйрусун канчанчы туут экен? Мына аттан чочуп кетти. Я. Экинчи туут экен. Буйрусун чүйдүк э? Мына эжем сабап атат. 4 эмчегитен иштейт бекен эже? 4 эмчегитен иштейт экен, сабап атат. Эми базарда кичине кыйынчыраак. Мындай малдар ара өрөткөндө жылып кетип атат. Көлгө алып кетесизби? Буйрусун байке. Көлдөн келиптирсиз да? Баалар кандай? Жакшы элеби? Жакшы эле. Мына жакшы мал болуп берсин. Музосу жок бекен? Музосу жок бекен? Ичинде экен. Ичинде. Дагы боос. Дагы боос дейт. Мына азыр көрсөтүп коюңчу. Дагы өзүндө туйт экен. Мына эжекем сабап атат. Жакшы экен сүтү мына көрүнүп турат. Достор. Рахмат эже. Буйрусун. Мына көлгө алып кетет экен. Ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 23 март 2025 жыл. Чүй облусу Токмок мал базарынан саан уйларды көргөзүп беребиз туугандар. Семиз кунажындарды көргөзүп беребиз. Сиздер болгону оор келбесе лайктардан басып тырс сындырып көрүп туруңуздар. Анда эмесе кеттик. Ушу жигиттерден баштайлычы. Кандайсыңар? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракатуху. Канчадан бул? 120 сурап 120. Саамбы? Же сойгонго? Этке? Этке жакшы. Этке жакшы 120 сурап атыптыр. Бул бооспу? Кунажын. 140 жакшы. Жакшы кунажын 140 дейт. Чынында жакшы экен мына. Жакшы. Азыр бооспу? Экинчини тууганбы? Экинчи. Бирди тууган экен. Өлө жакшы дейт. Экинчисин туйт экен мына. Желиндери. Жакшы экен мына. Ал артынан да көрсөтөйлү. Номер айтабызбы? Кана атаң барбы? Кана. Кетип калдыбы? Мейлим, жаш балдардын номерин албай эле койлу. Ушундай экен. Ушуну канчага соода болду, билдиңби? 130га сурап атты. 130га сурап атыптыр. 130га бербептир. Мына семиз кунажын канча баасы? 115. Семиз кунажын 115 мына. Канча бул? Баасы ассаламу алейкум. 115. Бул сойгонгобу же малдыкабы? Малдыкка. Боос бекен? Же саан окшойт э? Чайлык боос саан. Канча литр сүт берет? Эчтеке жок дейт кызгаз. Пока жок. Бул жерде көбүнчө ушу брак уйла сатылат да. Сойгонго монакей. Ох. Ассаламу алейкум. Канча бунун сементал? 100. Машалла. Кана байке сөтүп кетейинчи. Канчанчы эле тууду айтыңызчы байке. Экини эле тууганбы? Монакей желиндери. Отуруп көргөзүп келейин силерге. Канча литр сүтү бар? Саап көрбөгөзбү? Алдыңызбы? Жок. Сиздики эмес. Эси келет. Канчага соода болду билбедиңизби? Abi 95. 95. 95ке соода болду дейт. Жакшы маалыматты бербейт. Мейли. Кеттик алдына карап. Достор. Ушул канча экен? Телефон сүйлөшүп атат. Эс. Анда биз саан уйлар жака өтө берели анда. Чаң салат го семиз кунажындар, я. Өтүп кетеличи. Мына канча экен уй? Байке. 100ке берем дейт мына. Bir tuğan var. Бирди тууган кунажын. Азыр бооспу? Же кысырбы? Не видеону көргөндө сүйлөбөй калдың? Мындай. Ошентип койсоң мен сени тартпай элем, уйду тартып атпаймынбы? Кысыр дейт. Жакшы эле сүйлөп атты эле, камераны көргөндө тотуп калды. Таргыл уйду көрөлүчү. Байке ассаламу алейкум. Таргыл уйдун баасын айтып коесузбу? 115 бооспу? Же саамбы? Этке. Булар этке 115 дейт мына. Жакшы. Мына эки уйдун баасы канча? Я. Баалар 135. Саамбы? Эткеби? Этке экен. Жакшы. Мына канча дедиңиз эле байке? Семиз токол 180. 180 сурап атат. Бооспу? Boğaz Боз эмес, семиз экен. Этке анда? Etke. Канчага соода болду бүгүн?
145 чейин эле көтөрүлдү. 145 чейин эле көтөрүлдү. Рахмат байке. Мына 140-145 чейин эле көтөрүлдү. Семиз экен 180 сурап атыптыр ээси. Мына уйларыңыз канча? Баасын айт. 105 бооспу, саамбы? Боос. Наркы чоң уюңчу? 150? Саамбы? Билбейт экен. Боз экен. Мына куназын көрөлүчү, сону куназын экен го, туугандар. Байке, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңузчу. Бооспу? Кысырбы? 165 сурап атат. Рахмат. Канчага соода болду ушу шивитиңиз? Баасы канчага болду айтсаңыз? 165. Жок, сиз сурап атасыз да. Соода берди базар? 155. 155 берди. Рахмат, Жакшы экен. Навестин ичине келдик, навестин астынан көргөзүп береличи. Бул жакта саан уйлар көбүрөөк болот. Мында көргөзүп бере берелим. О, саан уй экен. Бирок ээси телефон кармап турат. Ушул уй канча экен байке? Опа. 115. Бооспу? Жок, Кызыры. 115 дейт. Мына канча? 200. Бооспу? Жетай боос дейт. 200 дейт. Кайсы канал бул? Дон Кабар деген канал. Я. Мына ушул уйдун ээсинин номерин алып беребиз азыр. Жанынан барып сурап. Бул канчанчысы ичинде? Бул не порода? 5-тут Симентал Монбеляр. Симентал Монбеляр таза. Таза Симентал Монбеляр да. Симентал Монбеляр. Аргын экөө, 5-чи тут. Канча литр сүт берет? 20. 20 литр сүт берет экен. Номериң айт эми. 557 557 05 05 18 04 Сул соода канчага чыкты? Реально айтчы. Канчага бербедиң? 180, 180ден кошсо бересиң. Каякта болосуз? Чымгоргон, мына Токмоктун өзүндө. Болду. Рахмат. Чала бересиздер. Мына Симентал Монбеляр деп атат. Ой пикирлерди калтырыңыздар. Канча баасы? Ассаламу алейкум. Я байке. Канча экен могу уйдун баасы? 140 дейт. Чоң уй экен, 140 дейт. Сүт агып атат, бирок байкем ары карап алды. Кана анда кеттик алдыны карап, башкаларды көрө беребиз. Кунажын окшойт бул. Уй бул. Кимдики? Кандайсыз байке? Баасы канча? 120 дейт. Канча тиш экен таксыр? 7 жаш дейт. 7 жаш. Тишинен эле билип койсо болот. Канча литр сүт берип атат байке? Дает она 12, 6 утром, 6 вечером. Эрте менен 6 литр берет экен, кечинде 6 литр берет экен. Жакшы, баасы 120, 120. Базар соода кылдыбы? Канча? 120, 118. 118 миңге бербеп. Рахмат байке. 118 миңге бербедим дейт. Тууганда, мына жерде да уйлар бар экен, ээлери бар экен, көрөйлү азыр. Мына уйлар кимдики? Канча баасы? Баасын айтып койбойсузбу? Сиздики эмеспи? Канча дейт? Айта бериңиз да, баасы. Болду. Канча дейт? Ээси жок экен, апа. Канча экен уюң? 135. 135. Мына уйлар сен. Каяктан билесиң сен 2 саатта туушун? 2 сааттын ичинде туйт дейт. Туйт дейт. Бүгүн туйт да эми, бүгүн 2 саат ичинде дейт. Немесеми? Балким да 1-2 күн турат. 2 сааттын ичинде туйт дейт. Мына биринчи туут кунажын окшойт. Канча? Ассаламу алейкум. Баасы? Биринчи туутпу? Жакшы. 150 до. Биринчи туут экен. Көрдүңүздөрбү? Жакшы кунажын экен. 150 дейт. Музоолуу уйлар бар экен бу жерде. Жергиликтүү. Баасын айтып коесузбу, тууган? Ассаламу алейкум. Канчага кетти айтып? 98 жарым. Буйрусун алган адамга, саткан адамга. 98 жарым музоосу менен. Кичинекей болгон уй кетти. Мынеде дагы бир лимузин уй турат, музоосу менен. Сурап көрөлүчү. Элдер тегеректеп көрүп атат азыр. Маалымат алып көрөлү. Эшинен сурайлы. Тууган, кандайсыз? Канча баасы? 250. Siz turuyor musunuz? Muzo surgaçı erkek mi? Erkek. Angus ekene? Uy emne paroda bayke? Simental limuzin. Limuzin simental. Kançancı muzosu? Birinçile mi? Mınake jelini görsetip koyulu. Surayımız hazır. Kança litre süt beret aşan aytın mı? Muzodan çıkar 14. Muzodan sırtkarı 14 litre süt beret. Bağısın
Жақын айтың. 245. 245. Қызыққандарға номер айтасызбы? Айтыңыз. 704. 704 644. 644 218. 218. Еркек аңгус музосы менен мына туғанда. Адрес қаяқта? Тоқмоқтың өзінде. Егерде кимде ким алам десе чалса болады. Қаншаға қарматасыз? 245 саназа бересіз. Доставкадан қылып бересіз. Машалла, мынакей. Дон Хабар деген канал. Сен алып атасың же көріп атасың? А? Қаяқтан келдің? Таластан? Машалла. Мына туғандар, рахмат, содаңызды берсін мына. Игілік. Қанша ай болып қалды бұға? 1,5 ай болып қалыпты. Жақсы. Бүгін базар қанша берді шуға? Айтып қойыңызшы. 125 пе? 125 мың беріп тұр базар. Беріп тұр. Таластан да келіп тұр. Рахмат. Алғаны келішіпті балдар, жігіттер. Қолдан келішінше тартып көргөз беріп атабыз. Хата кемшілік болса алдын ала кешірім сұраймыз. Байке, музол уйдың басы қанша? 80? Жақсы. Қаншанчы музосы? Екінші литр қанша береді сүт? 10 литр. 80 дейді. Байкем арзан айтты, жақсы. Мұны қанша екен? Музолы уй. Туған. Ассалаумалейкум. Қанша музолы уй? 120. Қаншанчы музосы? 5 дейді. Мына үйізін көріңіздер, қарқаяқ қой. 120 дейді. Так. Мұны қанша екен? Мұны қанша екен, байке? Басы? 115. Достар, 115. Байке, қандай қанша сұрап отыр? 120 сұрап. 120 сұрап отыр. Қанша литр сүті бар? 15 литр. 15 литр. Жақсы. Рахмат, ақсақал. Қаншаға бермедіңіз? 110-ға болып тұр, бербептің ақсақал. 110-ға бербеп. Бұна музолы кімдікі екен? Қандайсыз байке? Қанша сұрап отасыз? 160 Бірінші туыт 160? Түнде бе? О, еркек ұрғачы? Базар? Бияқтан, Машалла, мына базардан. Базарға келгенде туып тұр, түнде, ұрғач екен, кетіп қалды. Мына ұшыл ой тарғыл екен. Бірінші туыт екен. Желінден көрдіңіздер мұны? Болды. Еме, уыз шығат екен, Желіндер іштей бе? 4 iştey. 4 іштей. Бағасын жақынына қайтшы? 160 сұрап атасыз. Қаншаға сода болды бүгін? 45'e soda oldu. 145'e бербедіңіз, 50 verem dedi. 150'e бересіз. Балким алам деген қызыққандарға номер айтасыз бы? Айтыңыз. 703 703 менен. 799 799 909. 909. Қаяқта боласыз? Тоқмоқта, мына киндіктерін көріңіздер, сүт каналдары. Бұйырысын, сатсаңыз бұйырысын, ақшасы алса, сізге бұйырысын, чалсаңыздар болады. Тоқмоқта болам дейді. Алдына қарап кеттім. Туғандар. Қана. Тарғыл қанша? Ассалаумалейкум. Басын айтпаңыз. 125. Сам ба? Birinci tut 10 gün kaldı tutuyor. Boz 10 gün kaldı. Birinci tut bu şul. Mına birinci tut eкен. Таза. Желін салып қойды мына. Таза тарғылу екен де. Басын 115 дейсіз бе? 125. 125 сұрап. Қаншаға беріп едіңіз? 122'ye. 122'ге беріп едіңіз. Қызыққандарға телефон айтасыз бы? Чалып алам деген. Жоқ, рахмат. Айтпайды. Қандай? Алейкум салам. Тарталы. Базар қандай байке? Жақсы. Базар қандай базар? Бағалары? Қымбат пы? Албай атап арзан дейді қо? Кебірлер. Алушылар аз. Мынаки. Қана айт? Екінші туыт уй, 6 тиш. Мына бас жағынан көрсетейін. Тишін ашып қой. Yapacağız. Мына жап-жаш дейді. Тіштен де білсе болады да. Мына тіштері жаш екен. Соның екен. Бағасы? Nasıl mı? 140. Боз, 7,5 ay bu. 7,5 ай боз. 140. Қызыққандарға телефон айтасың ба? 999 98 98 6003. Қаяқта боласың? Тоқмоқта. 4 желінден іштейді дейді. Az bayıran. Байыған дейді. Мұзосы тиіп атыр. Болды. Қарайын жеген. Қарауы, 4 болды. Запастары бар екен. Чала бересіздер. Дағы бар бы сенде? Var. Бар, Болды. Рахмат. Чала бересіздер. Шындай, достар, Азыр бұл жерде бір уй сатылды, не сатылды, көріп сұрап көрелікші. Навестің астында, Тоқмоқта жүресіз, тұрғандар.
Мына бир тууганыбыз ушул үйдү сатты. Мына санап алды. Канчага? 122 миңге сатып. 122 миңге алдыңыздар, э? Экини тууду. Экини тууду. 14 литр сүт гарантия. Мына 14. Охо! Мына туугандар 14 литр сүтү менен гарантия. Алган адамга буйрусун. Алып барып аткан адамга да денсаулык берсин. Рахмат, рахмат. Бокту кечип тартып аткан. Рахмат, э? Мына эл үчүн кызмат кылып атабыз биз. Алыптыр азыр. Акчаларын санап алышты. Жакшы. Мына уюңуз канча экен? Ассаламу алейкум. Музол уй. Баасын айтасызбы? 125. 125. Канчанчы музоосу? 4-cü. 4-cü. Мына кара музоонун энеси кайсы? Yok egis. Егиз тууганбы? О. Егиз туулуптур. Бир эркек, бир ургачы. Yokodan urgaç. Экөө тең ургачы. Егиз тууган уйду чанда болот, э, бирок, а? Чанда болот. Егиз тууган уйду биринчи көрүшүм базарда. Канчага соода болду? Qaysi kanaldan görüyoruz? Дон Кабар деген каналдан көрөсүз. Kabar. Дон Кабар деген. 115 beradi. 115ке бербедиңиз, э? Beradi. Канчага берип бересиз? 125 bolsa berem. 125 болсо берет экен. Мейли, соодаңызды берсин. Мына башканыкы. Ой, жигит, канчага баасы? Айтып коюңуз. 150. Боосбу? Саамбы? Канча литр сүт берет? 20 литр сүт берет экен. Кана өтүп кетейинчи. Артынан көрсөтүп коеюн көрөрмандарга. Мына 20 литр сүтү бар экен. Ушундай болгон уй. Каяктын уйу? Чүйдүк эле. Мунуңуз канча? 150. 20 литр сүтү бар, 150 дейт. Мына желимдерин көрсөтүп коеюн. 4-чектен иштейт, э? Номер айтасызбы? Кызыккандарга бекер реклама. Макул. Айтпайм дейт, эки эле уyu бар экен. Мейлиң. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Малдар сатылып атат, алынып атат. Кээ бирөөлөр жазып атат, айтып атат, малдар өтпөй турат деп. Эми базар бул жер. Базардын көзү көр деп коет. Я. Сурап көрүңүзчү, номерин сураса, онлайн сатып калса балким. Ушул эки уй экен, мына. Жакшы уйлар экен, чүйдүн уйлары. Арка жагынан да көрсөтүп коеюн. Мына желиндер. İşteyik deyip 4-cüye gittim. Mına артынан көрсөтөм. Mına. Ne oldu? Telefon çaldı ele, eesine nomerin vereyim dedi. Telefon almay koydu. Durduk kettik. Mına uşunu görelçi, baykem diken. 120'ga deydi. Ekinci tuğut. Ekinci tuğut, he? Ekinci tuğut. 120'ga bereyin deydi. Ekinci tuğut. Muzol çoğun kaldı. Kana jelini görelçi. Gelini артынан қарасаң, var. Kança litre süt verir? Litre kança verir süt? Эми музоосунан бөлөк бир 8 литр берет. 8 litre verir, he? Мунун светили чё стоит? Свет. Натур асфальт deydi. Hoş. Kançaga soda oldu? Hoş. Ha, жаңы элеби? Ha, бирөөлөр, э? Макул. Мына бирөөлөр саттырып атат дейт. Жаңы эле кармап атам дейт. Ушундай туугандар. Ой пикирлерди калтырыңыздар, жакшы ой пикирлерди. Малдарыңыздарды сатамын деп калсаңыздар, сиздер дагы номерлерибиз бар 707 388 350 номерлерине байланышып, чалып WhatsApp аркылуу сүйлөшсөк болот туугандар. Биз сиздер аркылуу, сиздердин жардамыңыздар менен 144 000 катталуучу болуп калдык туугандар.